Yes, ibihe byiza rwose kuri mwe mwese tubana hano kuri Ibakwe Media TV. Ikaze rero nanone muri amakuru yo muri iki gitondo cyo ku wa kabiri tariki 6 Gicurasi 2026 na makuru tugiye kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Turahera mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, turebera hamwe amakuru y'ibitero ihuriro ry'ingabo za guverinoma Kinshasa ryakomeje kugaba muri Kivu y'Amajyepfo mu bice mu by'ukuri bitandukanye, yaba hejuru mu kirere no hasi ku rwahinanye. Bavandimwe, ibintu byakomeye. Turanyarukira muri teritwari ya Minembwe. Murabizi ko Minembwe nayo yabaye teritwari, ariko ni mu nkengero cyane cyane za Fizi, mu ruganiro rwa Fizi ndetse na Uvira. Ahangaha haravugwa amakuru akomeye cyane bavandimwe, y'abacengezi ba FLN na FDLR bakomeje kugira gute, bakomeje kugerageza kuca inzira, dore ko ngo bashaka gutera u Rwanda. Uwitwa umwe mu bakoloneli mu basirikare bakomeye cyane muri MRDF twirwareho, ufite ipeti rya koloneli, ni koloneli Rugabo, yavuze ati rwose ntibizashoboka ko u Rwanda ruterwa n'abambari bandayishimiye ndetse ndayishimiye ubwe mu gihe twirwaneho ihari. Ati twirwaneho izatabara. Murabizi ko ibi abivuze nyuma yuko hari n'umugambi ukomeye igihugu cy'u Burundi kimazemo iminsi gitegura n'ibindi bihugu bitandukanye. Turebera hamwe rero ubutumwa uyu koloneli Rugabo yageneye aba hariya i Bujumbura bashaka gutera u Rwanda. Turabikomozaho. Hanyuma tunyarukira mu ntara ya Chopariya mu bice bitandukanye, haravugwa inkuru y'abasirikare bishe umushoferi wa taxi nyuma yo kwanga kumwishyura. Birakomeye cyane. Turanyarukira i Kinshasa, ibikubiye mu makuru ari kuvugwayo ni imyigaragambyo y'ishyaka UDPS yateje akajagari mu mihanda itandukanye y'uriya mujyi wa Kinshasa. Ni imyigaragambyo ishyigikira ibihano bya Amerika kuri Kabila, ariko iyi nkuru itugezeho ni inkuru icigikuba iturutse y'ibyabereye muri imyigaragambyo. Turaje tubikomozeho. Hanyuma ndababwira ko u Rwanda rukomeje kwanikira Repubulika Demokarasi ya Kongo. U Rwanda rwongeye gutsinda icy'umutwe Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ni mu bijyanye n'iki, ibi nabyo ndaje mbabwire. Hanyuma ikindi tuza kurebera hamwe n'uruzinduko rwa Perezida Kagame muri Botswana. N'uruzinduko ruje nyuma y'uko aherutse i Dar es Salaam muri Tanzania. Turebera hamwe intego nyamukuru y'uru ruzinduko. Hanyuma turanyarukira mu gihugu cya Uganda, habaye impanuka ikomeye cyane ya bisi. Ni inkuru y'agahinda, abatagira ingano bahasize ubuzima. Ibyo nabyo turaje tubigarukeho. Ndanababwira ko muri hakurya y'inyanja ngari amakuru ni menshi ari guturukayo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakaniye cyane. Iran yo yiyemeje kurasa ingabo za Amerika ngo nizigera cyangwa se nizigerageza kwinjira mu muhora wa Hormuz. Turaje tubikomozeho. Hanyuma ariko kandi Amerika yemeje ko ibikorwa byo kuyobora ubwato muri uyu muhora wa Hormuz ngo biri gutanga umusaruro. Turaje tubive imuzini muzingo. Ndabwira ingingo nshya ya 14 Iran ibona ngo zagenerwaho mu guhagarika intambara hagati yabo ndetse na Amerika. Turabikomozaho. Turarebera hamwe ibitangazwa na Perezida Vladimir Putin ku ntambara igihugu cye gihanganyemo na Ukraine. Aya ni amakuru tugiye ko tuva imuzini muzingo gatanu ku kandi mbahaye ikaze, mbibutsa ko binoroshye cyane gukomeza kwibandira natwe hano kuri Ibakwe Media TV. Ni subscribe cyangwa abone, ugakanda like, ugatanga igitekerezo, ari nako usangiza abandi aya makuru. Ibi byose ariko ukabikora mu gihe nawe ubwe wumva wanogewe. Munyemerere duhere Kinshasa, mu myigaragambyo ikomeye cyane yateje akajagari mu mihanda itandukanye y'uyu mujyi. Ibintu byari byacitse byadogereye bavandimwe. Ni imyigaragambyo yaje nyuma y'ibihano Amerika yafatiye Joseph Kabila mu minsi yashize. Birashoboka ko iyi myigaragambyo yaba rimwe mu mpamvu zatumye ijambo Perezida Tshisekedi yagombaga kugeza ku banyekongo ryarimuriwe tariki 6. Ni ishyaka UDPS rya Tshisekedi niryo ryateguye imyigaragambyo. Ni imyigaragambyo amakuru avuga ko yateje akajagari n'akavuyo mu mujyi wa Kinshasa. Ni imyigaragambyo ishyigikira ibihano Amerika iherutse gufatira Kabila, yakuruye rero impaka muri politiki ya Kongo mu buryo bukomeye. Nkuko bigaragara kuri wa mbere tariki 4 z'ukwa gatanu mu murwa mukuru wa Repubulika Demokarasi ya Kongo habaye imyigaragambyo yateguwe n'ishyaka UDPS. Ni imyigaragambyo yari igamije gushyigikira ibihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafatiye uyu wahoze ari perezida wa Kongo. Twabigarutseho rero, umuvundo ni wose muri uyu mujyi. Ni imyigaragambyo yemewe n'ubuyobozi bw'umujyi wa Kinshasa, itangirira ku muhanda wa Limete
igana imbere y'inyubako y'inteko ishinga amategeko ahazwi nka Palais de Peuple. Abayitabiriye barimo bamwe mu bayobozi n'abarwanashyaka ba UDPS bagendaga mu muhanda impande zombi bawugose, bituma inzira nyamukuru z'imodoka zifungwa bya burundu. Ibi rero ngo byateje ihagarara rikomeye ry'urujya n'uruza cyane cyane ku muhanda uhuza Limete ndetse na Avenue de la Libération. Uyu ni wahoze ari ngo 24 Novembre, aho amasaha menshi cyangwa aho imodoka nyinshi zafungiwe mu muhanda ndetse amasaha menshi zidatambuka. Abaturage benshi bakoresheje cyangwa se bakoresha uwo muhanda baragaragaza ko rwose ibibazo bikomeye byakomeje kuba ibibazo bikomeye, ndetse bagaragaje ibibazo bikomeye byo gutinda kugera ku mirimo ndetse no gutakaza amafaranga kubera igihe bamaze mu muhanda. Uretse abakozi ndetse n'abagenzi n'abanyeshuri cyane cyane abari mu bizamini bisoza amashuri abanza nabo bagizweho ingaruka n'imyigaragambyo, kuko bamwe ngo bahuye n'ikibazo cyo gutaha kubera kubura imodoka, abandi bahitamo kugenda n'amaguru intera ndende rwose kubera umuvundo cyangwa se uburyo ibikorwa bya transport byari byasaga n'ibyahagaze. N'imyigaragambyo bavugiragamo amagambo akomeye bavuga bati nyuma y'uko Kabila afatiwe ibihano nta nubwo bihagije gusa, batahubwa igishoboka cyangwa se igikwiye no kumuta muri yombi. Hanyuma ariko nubwo polisi y'igihugu iyobowe n'umuyobozi wa polisi ya Kinshasa yitwa Israel Kantu yagerageje kugenzura yagerageje kugenzura no kugarura umutekano mu muhanda. Ibyo rero ngo ntibyahise bigerwaho kuko imodoka zakomeje kubura aho zinyura, bikomeza guteza umuvundo kugeza amasaha y'umugoroba. Rero nk'uko bivugwa umuyobozi bwa UDPS bwagaragaje ko iyo myigaragambyo igamije gushyigikira icyemezo cya Amerika ndetse no gufatira ibihano bamwe mu bayobozi bakuru barimo Joseph Kabila bashinjwa uruhare mu bibazo bya politiki n'umutekano mu gihugu. Ibi rero bikagaragaza ko UDPS ishaka kugaragaza igitutu cya politiki ku bahoze bayoboye igihugu no gushimangira umurongo wayo wo gushyigikira umubano wa hafi na Amerika. Nibyo ngibyo rero bikuvugwa i Kinshasa. Imyigaragambyo yasoje nta wahasize ubuzima bavandimwe, ariko ni imyigaragambyo mu by'ukuri benshi bavuga ko intego nyamukuru yayo yari nko kwikirigita ugaseka, kubera ko gufata Joseph Kabila rwose barabigaragaza nk'ibitagishobotse cyangwa se nk'ibidafite amahirwe menshi. Tuve i Kinshasa tugaruke muri Kivu y'Amajyepfo, habaye icyitwa ibitero bikomeye cyane. Ni ibitero byagabwe kuri AFC M23 ariko noneho no ku baturage nyirizina bo mu matware yayo. Rero bikavuga ko mu by'ukuri byagize ingaruka zikomeye. Ubwo rero ni kuri wa mbere tariki 4 Gicurasi ingabo za Kongo n'abambari bazo bagabye igitero gikomeye mu gace ka Lumbishi ko muri teritwari ya Karehe ahari muri Kivu y'Amajyepfo. Umuvugizi wa AFC M23 mu itangazo yashyize hanze ni Lawrence Kanyuka abinyujije kuri Twitter yavuze ko kiriya gitero cyagabwe hakoreshejwe drone yo mu bwoko bwa CH-4. Hanyuma rero yagize ati kuri wa mbere tariki 4 Gicurasi ingabo zihuje z'ubutegetsi bwa Kinshasa zagabye igitero gifite uburemere bukomeye mu gace gatuwe n'abaturage benshi Kalumbishi no mu nkengero zako muri teritwari ya Karehe. Yakomeje agira ati iki gitero cyagabwe hakoreshejwe drone y'intambara yo mu bwoko bwa CH-4 cyangije byinshi kinahatira abaturage benshi b'abasivile kuva mu byabo. Nyuma y'iki gitero AFC M23 yamenyesheje abaturage ko iri ku ruhande rwabo, yizeza ko igomba gukora ibishoboka byose ikabarinda ndetse ikanabarwanaho. Iki gitero cyagabwe mu masaha ya saa 9:45 z'igicamunsi. Cyakurikiye imirwano yari yiriwe isakiranya AFC M23 n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo. Amakuru ava muri Kivu y'Amajyepfo aravuga ko imirwano yiri wihanganisha M23 ndetse na coalition yibanze cyane mu bice bya Minova ndetse na Numbi, ngo barasanye birakomera. Ariko urebye nk'amakuru y'imirwano yavuzwe muri Kivu y'Amajyepfo cyane cyane teritwari ya Karehe yibasuwe cyane, ndetse mu buryo nakwita ko bukomeye, kuko amakuru agaragaza ko abaturage bahunze ku buryo bukomeye, bahunga imirwano si hejuru mu kirere gusa cyangwa se ibitero bya drone, kuko ngo no hasi ku butaka byari bikomeye cyane, by'umwihariko mu bice bitandukanye n'ubundi bya teritwari ya Karehe. Bikavugwa ko ahitwa umuhanda witwa ngo ni Kalamo ndetse na Batayo muri groupement ya Zirano,
aha ku munsi w'ejo biriwe barwana, bwije bakirasana bahereye mu masaha y'igitondo barasana burinda bwira. Hanyuma ni intambara igikomeje guteza ibibazo bikomeye mu buryo bukomeye, cyangwa se ni intambara ikomeje gusiga abo ku ruhande rwa guverinoma Kinshasa bisha abaturage. Ni ibitero bakomeje kugaba buhumye byica abaturage, ibyica inka mu bice bitandukanye bigenzurwa na M23. Ibi byose biri kubera muri teritwari ya Karehe, byaje bikurikira cyangwa se byaje bikurikira ibitero byo hasi ku butaka Wazalendo na FDLR na FARDC bari bagabye mu gace ka Rushoga, byahitanye inka zitagira ingano z'abaturage ndetse n'abaturage n'ibikorwa remezo. Biteye rero impungenge cyane ibiri kubera ku butaka bw'Urasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Abasenga ni basengere abariyo kubera ko amakuru aturukayo n'amakuru ateye ubwoba cyane. Nk'ahitwa mu Bibogobogo naho haraturuka amakuru bivugwa ko rwose abaturage baho hatowe itegeko ryo kubica, mu gihe mu by'ukuri ngo baba bakomeje kuzuyaza gushyigikira guverinoma, ngo kubera ko kudashyigikira guverinoma ngo ni icyaha gikomeye cyane. Waba uri umunyamurenge gushyigikira Twirwaneho na M23, ibyo ni ibintu ugomba kuba cyangwa se ugomba kujya uzira, kubera ko nyuma y'uruzinduko rwitwa ngo ni Jacques Kongolo yagiranye n'uwitwa uyu nguyu ngo ni umuvugizi ngo ni intumwa ya Kinshasa, kandi ukaba ari mu bwoko bw'abanyamurenge birumvikana. Ejo yari hariya mu Bibogobogo, yari kumwe na General William Yakutumba. Batanze itegeko rero ko ndetse n'amafaranga akavagari rwose yo gukora ubukangurambaga bwo gukundisha abantu leta, ariko kandi no kubakibura ko ukomeza gushyigikira umwanzi azajya yicwa. Ubwo rero abaturage baka kanya ubwoba ni bwose. Hanyuma muri Kivu y'Amajyepfo uwitwa Colonel Rugabo wa Twirwaneho yaje atanga agasopo. Murabizi ko amaze iminsi havugwa mu mugambi w'igihugu cy'u Burundi, Tanzania niyo ivugwa muri uwo mugambi, Afurika y'Epfo, Kongo ndetse na FDLR. Ariko ni umugambi Ububiligi buhedinze cyangwa se buri gutyariza inyuma mu bikari, dore ko ibikoresho ngo bizifashishwa mu kuwunoza hafi ya byose biri gutangwa n'igihugu cy'Ububiligi. Gutera rero u Rwanda niwo mugambi abo bombi bafite. Hanyuma reka mbabwire cyangwa se nkomoze kuri ubu butumwa Colonel Rugabo Fidèle uri mu basirikare bakuru b'umutwe wa Twirwaneho yatangaje, wemeje cyangwa se n'umutwe wiyemeje kurengera abanyekongo mu bwoko bw'abanyamurenge. Umwe rero mu bawukuriye yaje avuga uburyo rwose uyu mutwe uzakora iyo bwabaga ugatabara u Rwanda. We yateguje ko rwose we na bagenzi be ngo biteguye gutabara u Rwanda mu gihe rwaba rutewe n'ibihugu by'u Burundi na Repubulika Demokarasi ya Kongo. Uyu musirikare ukunze kumvikana avugira uriya mutwe yabitangaje mu kiganiro urutse kugirana n'umuyoboro wa YouTube wa Imurenge TV. Ni nyuma y'amakuru avuga ko ingabo z'u Burundi za leta ya Kongo, umutwe wa FDLR n'abarwanyi ba Wazalendo baba bakomeje gushaka uko bigarurira agace ka Minembwe gaherereye mu misozi miremire ya hariya mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, kugira ngo bakagire ibirindiro bikuru bazifashisha mu gutera u Rwanda. Colonel Rugabo yakuriye inzira ku murima ziriya ngabo, aziburira ko bitazigera bikunda cyangwa se zazigera na rimwe zikandagiza ikirenge muri Minembwe. Uyu musirikare yavuze ko bitumvikana uko Burundi bwashaka kwifashisha Minembwe ngo butere u Rwanda mu gihe bwakabaye bwifashisha agace ka Cibitoke gaherereye muri metero nkeya uvuye ku butaka bwarwo. Colonel Rugabo kandi yarahiye ko mu gihe u Rwanda rwaba rutewe, Twirwaneho iteguye kohereza brigade y'ingabo zayo zihariye zikarutabara. Ati twebwe ntituzanemera ko u Rwanda ruterwa, ati Twirwaneho ati ntabwo twakwemera na rimwe ko u Rwanda ruterwa. Hanyuma ati ntituzemera ko u Rwanda ruterwa. Ati ndakurahiye Afande Sematama Charles, umuyobozi w'igisirikare cya Twirwaneho, azashyiraho donc uyu muyobozi ngo w'igisirikare cya uyu ni Sematama nyine n'umuyobozi w'igisirikare cya MRDF Twirwaneho. Ati tuzatabara umunsi bazaba bavuga ngo isasu rya mbere ryarashwe. Ati brigade tuzashyira, ati tuzaba turi standby, ati tuzashyiraho brigade izahita ihaguruka kandi izahita itabara. Colonel Rugabo avuga ko ntacyo u Rwanda rutakoreye abanyamurenge ku buryo rwaterwa n'abagambiriye kongera kurukoramo jenoside hanyuma ngo baceceke. Hanyuma uyu yavuze ko
Colonel Rugabo yavuze ko FARDC ingabo z'u Burundi ndetse n'abo bakorana bazarasa u Rwanda nabo twirwaneho ibarasa ku mugongo. Ati bazarasa tubarase ku mugongo. Ati ndakurahiye kandi nkubwiye ko tuzashyira brigade yacu yihariye di standby tuzatabara hariya mu Rwanda. Ati tuhafite abantu, tuhafite ababyeyi, hari abantu benshi batuye mu Rwanda bahakorera ibikorwa. Ati ntuzemera ko mu bisenya, tuzabarasa ndakurahiye. Uyu ni Colonel Rugabo. Yunzemo ati nubwo afande nyakubahwa Kagame atadutumaho tuzajyana ngaho u Rwanda ukuntu rumaze kwiyubaka, ngo interahamwe na Ndayishimiye barahagurutse bagiye kurutera n'abantu bacu bariyo. Ati rwose tuzijyana. Ati bariya abantu bacu bari mu Rwanda ni abacu, tuzarwana, udafite imbunda azatora igiti, azatora ibuye, tuzahagurukana n'abagore n'abana bacu dutabara u Rwanda. Afande Rugabo yashimiye Perezida Paul Kagame kuba ari we muntu, ari we mukuru w'igihugu rwose wenyine umaze igihe agaragaza akarengane n'ubwicanyi bimaze igihe bikorerwa abanyekongo b'abanyamulenge. Yagaragaje kandi ko u Rwanda nta kintu na kimwe rutahaye bari abanyekongo ku buryo abarutuyemo babayeho mu mahoro. Ikindi bakaba batarahawe imirimo, barahawe imirimo, abandi benshi bagahabwa za buruse zo kujya mu mahanga. Rugabo yunzemo ko twirwaneho kubigejeje magingaya ishobora guhangana n'ibitero by'ingabo za leta no kurinda abaturage muri Minembwe ibikesha ubumenyi bwa gisirikare abarwanyi bayo barimo we ubwe na Sematama, cyo kimwe n'abandi bari mu ngabo za leta nka Lieutenant General Masunzu Pacifique ngo bahawe n'u Rwanda. Murabizi ko bose bahawe cyangwa se bahoze muri RPF Inkotanyi. Hanyuma mu ntara ya Copo naho amakuru aturukayo arihutirwa cyane, ngira ngo mbabwireho. Ahangaha habaye igikorwa na kwita cy'ubugizi bwa nabi cyakozwe n'abasirikare bo mu ngabo za Kongo ku munsi w'ejo. Biravugwa ko FARDC yishe umushoferi wa taxi mu ishyamba ryegereye Perez, ahitwa ngo ni Parezi, ugera umudugudu uri ku birometero 148 uvuye Kisangani mu gace ka Ubundu ni mu ntara ya Copo, nyuma yo kutumvikana ku giciro cy'urugendo. Saddam Django w'imyaka 26 y'amavuko basanze yapfuye afite ibikomere by'amasasu mu gatuza nk'uko byatangajwe na mugenzi we utwara taxi wagaruye umurambo Ikisangani. Yavuze ko rwose abasirikare batatwaye moto cyangwa se telefone nk'uko iyi nkuru ibishimangira. Kuwa gatandatu Saddam yari yavuye Ikisangani yicirwa hafi yaho yari yagiye mbere gato yuko yicwa. Yatonganye n'abasirikare be babiri bari bagaragaje ko badashaka kwishyura amafaranga nk'uko byasobanuwe n'undi mushoferi wa tagisi wavuye aho ngaho. Umwe mu basirikare rero yatawe muri yombi n'abaturage baho nk'uko bigaragara ku mashusho twahoze dukurikirana ahangaha yerekanwa n'umushoferi wa taxi. Ubwo rero birumvikana ko ibikorwa by'igisirikare cya Kongo mu bice bitandukanye bigayitse mu buryo bukomeye cyane. Hanyuma reka mbabwire ko ni inkuru nziza ku Rwanda mu nkuru rwose, imwe mu nkuru nayo nahoze mbona ijya itangazwa cyangwa se igarukwaho, ivuga ko u Rwanda rukomeje kwanikira Repubulika Demokarasi ya Kongo mu gucukura ndetse no kugurisha tungsten nyinshi. Rero nk'uko bivugwa, ammonium paratungstate APT ni kimwe mu bice by'ingenzi biva mu musaruro wa tungsten, cyarenze amadolari 3,000 kuri toni mu mpera za Mata, kandi ngo ibiciro byakomeje kuzamuka cyane kuva umwaka watangira, kuva uyu mwaka 2026 watangira. Uku gutumbagira rero kw'ibiciro bya tungsten ngo kwatewe n'ihungabana ku masoko, bituma habaho amahirwe ku bihugu bibiri bya Afurika bitunze tungsten nyinshi. Ubwo birumvikana n'u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo. Iruhande rwa tungsten ndetse na coltan, tungsten ni bumwe mu butare bw'ingenzi buzwi nka ferrite. Rero mu by'ukuri uburemere bwayo mu by'ukuri ndetse no kwihanganira ubushyuhe ngo bukabije bituma ikoreshwa cyane mu nganda za
gisirikare ndetse n'izikora indege. Urumva ko tungsten ni y'agaciro. Ariko kandi ikinyamakuru Agence Ecofin kivuga ko gishakishwa cyangwa se gushakishwa kwa tungsten mu gisirikare bimaze kugera kuri 12% by'umusaruro wose, kandi biteganyijwe ko bizagera kuri 15% hagati ya 2027 na 2028. Hanyuma ni mu gihe ibihugu bikomeje kuzuza ububiko bwabyo bya gisirikare, urwego rw'ibinyabiziga nirwo rukomeje kuba mu by'ukuri umuguzi munini, aho rwihariye 25% kugeza kuri 30% by'urusobe bwa tungsten, by'ubusabe bwa tungsten nk'uko byatangajwe n'ikigo Argus. Hanyuma igihugu cy'Ubushinwa nicyo kiza imbere mu kugira umusaruro mwinshi wa tungsten, ndetse nicyo cyohereza nyinshi mu mahanga ku isi. Mu mwaka 2025 Pekin yashyizeho amananiza ku kohereza ibicuruzwa mu mahanga, mu gihe yagabanije igipimo cy'amabuye yacukurwa kugeza mu Ukuboza. Ibigo 15 byonyine nibyo byari byemerewe kohereza tungsten hanze y'igihugu mu gihe cya 2026-2027. Ibi byatumye rero ibiciro byiyongera kandi bigabanya uburyo bwo kugera kuri tungsten, ubu ni ku baguzi bo mu burengerazuba. Aha rero n'u Rwanda rwahise rugira gute rubyungukiramo. Ubwo rero bivuga ko Kongo yabashije gucukura toni 213 za ammonium. Hanyuma ariko kandi ubwo ari mu mwaka ushize wa 2025 yanohereje hanze toni 94 n'igice zifite agaciro ka miliyoni imwe ndetse na n'ibihumbi 300 by'amadolari y'Amerika. Ni mu gihe igihugu cyohereje toni 46 za gasegereti muri uwo mwaka ifite agaciro ka miliyoni 652 z'amadolari y'Amerika. Umusaruro w'u Rwanda rero ku rundi ruhande uri hejuru cyane. Igihugu cyohereje toni bigaragara ko ni toni 2383 za tungsten mu mwaka 2024 zifite agaciro ka miliyoni 35 n'igice z'amadolari y'Amerika. Nk'uko amakuru abitangaza, bituma u Rwanda rero ruba isoko rya mbere muri Afurika. Iki cyuho rero kigaterwa hanini n'ikirombe cya Nyakabingo gicukurwa na Trinity Metals ku mugabane. Iyi Trinity Metals ivuga ko ari wo mushinga munini wa tungsten ku mugabane wa Afurika. Ikirombe gitanga toni ziri hagati y'ijana ndetse n'110 za wolframite cyangwa se tungsten buri kwezi. Hanyuma reka noneho turebera hamwe n'andi makuru ari kuvugwa muri Afurika. Ubwo ariko mbanze babwire ko nyuma y'uko Perezida Kagame ku munsi w'ejo twabwiye ku ruzinduko rwe muri Tanzania, aka kanya noneho yerekeje muri Botswana aho kuganira ni kutumire bwa Perezida wa Botswana Duma Jideo Boko. N'uruzinduko ruje mu gihe imiterere ya geopolitique ku mugabane wa Afurika iri guhinduka ku muvuduko udasanzwe. Ubwo rero twiteze ko baza kuganira byinshi, birumvikana imibanire hagati y'ibihugu byombi n'umutekano mu karere ni zimwe mu ngingo zishobora kuza kuba ziganirwaho. Hanyuma hakurya mu gihugu cya Uganda haraturuka inkuru mbi cyane y'impanuka mu by'ukuri ya bisi. Ni impanuka iteye ubwoba cyane. Amakuru aturuka muri iki gihugu aravuga ko iyi bisi ya kompanyi itwara abagenzi ya Nairo Style Bus yagonganye n'ikamyo ubwo yari igeze hagati y'uduce twa Pakwach ndetse na Karuma two mu majyaruguru ya Uganda yerekeza i Kampala. Ni impanuka yabaye mu masaha ya saa 7:30 z'igicuku. Amafoto akomeje gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga yateye ubwoba abaturage benshi ndetse n'abakurikiranira hafi amakuru y'akarere, kuko yarerekana bisi yabaye ubushwange, yabaye ubushingwe. Ukibaza utese aha ngaho ubu haba harokotse bangahe? Umuyobozi w'akarere ka Nwoya iriya mpanuka yabereyemo yitwa Omara Christopher yatangaje ko imibare y'ibanze yerekana ko abantu 6 bahise bapfa ako kanya, mu gihe abandi benshi bakomeretse ndetse bikomeye bishoboka ko rwose mu gihe kuri gukira ari hamana. Hanyuma ubwo reka tunyarukire hakurya y'inyanja ngari. Aha haraturuka amakuru akomeye ndetse yihutirwa cyane. Igisirikare cya Iran kivuga ko kizatera ingabo za Amerika zinjira mu muhora wa Hormuz nyuma y'uko Donald Trump atangaje igikorwa cyo kuyobora no guherekeza amato yohereza
yaheze mu mazi y'uyu muhora. Itangazo ry'ubuyobozi bukuru bw'ingabo za Irani rivuga ko izagaba ibitero ku ngabo zose z'amahanga zizagerageza kwegera cyangwa se kwinjira mu muhora, cyane cyane ingabo za Amerika zabateye. Hanyuma Majoro cyangwa se Major General Ali Abdullahi avuga ko Irani yavuze inshuro nyinshi ko inzira igenzurwa n'ingabo za Irani kandi ko kunyuramo bigomba guhuzwa nayo ibigizemo uruhare uko ibintu bimeze kose. Iri tangazo ryakwirakwijwe na radio ya leta ya Irani yitwa ngo ni IRIB. Hanyuma reka twibutse ko igisirikare cya Amerika kivuga ko ibisasu bya misile biyoborwa indege zirenga 100 ku butaka ndetse no mu nyanja, indege cyangwa se amato bitagira abapilote mu by'ukuri hamwe n'abasirikare 15,000 ngo bazaba bari muri operation yiswe ni Project Freedom. Ubuyobozi bw'ingabo za Amerika buvuga ko butangira igikorwa cya Project Freedom kuri uyu wa kane. Bari bavuze ko icyo gikorwa gitangira ku munsi w'ejo kuwa mbere tariki 4 Gicurasi, ngo hagabijwe rero kugarura ubwisanzure bw'urujya n'uruza rw'amato y'imizigo mu muhora wa Hormuz nk'uko itangazo ryashyizwe ahagaragara ku cyumweru ribivuga. Hanyuma reka noneho turebere hamwe icyo nakwita ingingo nshya zigera kuri 14 Irani ngibona zagererwaho mu guhagarika intambara hagati yabo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Intambara ikomeje kugira ingaruka zikomeye cyane ku isoko rya petroli cyane hirya no hino ku isi. Ngira ngo murabizi aho igiciro cya essence kigeze noneho magingaya cyane mu Rwanda birumvikana. Irani yahaye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ingingo nshya 14 zikwiye kwitabwaho kugira ngo amasezerano yo kurangiza intambara agerweho. Ni ingingo Perezida wa Amerika Donald Trump yagaragaje ko ari kwigaho, ariko bikazaba iby'ubusa Irani niyitwara nabi. Nuko ngo Irani nigira ikosa ikora gato, izo ngingo ntabwo zizitabwaho. Muri izo ngingo rero harimo kurangiza intambara mu minsi 30, gushyiraho amasezerano mpuzamahanga azatuma intambara idashobora kongera kubaho, amasezerano ko Irani na Amerika bitazongera guterana, ndetse amasezerano akaba arimo ibindi bihugu bifitanye umubano mwiza na Irani ndetse na Israeli. Harimo kandi gufungura inzira ya Hormuz, gufungura ibyambu byose bya Irani byafunzwe na Amerika, no gukura ingabo za Amerika mu bihugu bikikije igihugu cya Irani. Irani kandi yemeye ko izabara imyaka 15 idatunganya uranium ikoreshwa mu ntwaro za nucleaire, ndetse ivuga ko nyuma y'iyo myaka izajya ikora uranium iri ku rugero rwa 3.6% nayo itazajya ijya mu bubiko ngo ibe nyinshi. Ubusabe bwa Irani cyangwa se ubusanzwe Irani yakoraga uranium iri ku kigero cyangwa se ku rugero rurenga 60%, iravuga ko none itazegera irenza 3.6%. urumva ko ni declining, ni ukugabanya mu buryo buhambaye, ari nayo iyi 30% aka kanya Irani yakoraga ni nayo iri gukoreshwa mu ntwaro, ariko 3.6% ni urugero ruto cyane kuko ngishobora gukoreshwa mu nganda nini gusa, ariko iyi ntikoreshwa mu bushakashatsi. Hanyuma harimo kandi ko nta ruganda rwa nucleaire rwa Irani ruzangizwa, ndetse ko izajya isangiza amakuru y'imicungire ya uranium izajya itunganywa, ndetse no kuyohereza mu bindi bihugu mu rwego rwo gutangira kutagira nyinshi ibitse muri Irani. Izi zose ni ingamba. Hanyuma Irani irasaba ko yakurirwaho ibihano nka kimwe mu bisubizo by'uko nayo izaba iretse gukora intwaro za nucleaire n'umutungo wayo wafatiriwe ukarekurwa. Hanyuma kandi izi ngingo zisimbura izindi 10 zari zatanzwe muri Mata uyu mwaka, gusa kuzumvikanaho byaragoranye cyane kuko Irani yo yashakaga ko habanza gusinywa amasezerano, mu gihe Amerika yashakaga ko hafungurwa inzira ya Hormuz mbere yuko amasezerano agerwaho. Byaragoranye cyane rero. Ubwo rero Hormuz iyi ni inzira inyuzwamo 20% by'ibikomoka kuri petroli ku isi. Kuva iyo nzira yafungwa, Irani yakunze kurasa ku bwato bwikoreye ibicuruzwa
byavugwaga ko ari ubw'ibihugu by'inshuti za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubwo rero buri kwezi hanyura ubwato byibuze 3,000 ariko bwaragabanyutse cyane, 1/3 rwose cy'ifumbire nacyo kinyuzwa muri iyi nzira. Mu by'ukuri uyu muhora wa Hormuz buri kwezi aha hanyura byibuze ubwato 3,000 ariko bwaranagabanyutse cyane, 1/3 cy'ifumbire nacyo kinyuzwa muri iyi nzira, inyuzwamo n'ibindi bicuruzwa birimo ibiribwa n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga. Kuva ku itariki 28 Gashyantare intambara ya Iran itangiye kugeza ku ya 3 Werurwe 2026 yari imaze kugwamo abanya-Iran 276,000. Ni benshi cyane, hanakomeretse abagera ku 26,500. Munumva ko intambara ikomeje kugira ingaruka zikomeye mu by'ukuri ku baturage. Hanyuma indi nkuru twasorezaho, perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yatangaje agahenge k'iminsi 2 mu ntambara bahanganyemo na Ukraine hagamijwe kwizihiza intsinzi mu ntambara ya kabiri y'isi batsinda abanazi. Ibiro ntaramakuru by'Abarusiya byatangaje ko Minisiteri y'Ingabo ariyo yatangaje ako gahenge. Agahenge kazava ku itariki 8 kagere ku ya 9 Gicurasi 2026 hizizwa isabukuru y'intsinzi bagize kubanazi mu ntambara ya kabiri y'isi. Uburusiya bwatangaje ko bwiteze ko Ukraine izubahiriza aka gahenge, ariko mu gihe yashaka guteza ibibazo mu birori byo kwizihiza intsinzi bazasubiza ibitero barase bikomeye ku kigo cyahari Kiev. Yes, ngayo nguko rero reka mbashimire cyane kubana natwe muri amakuru yo muri iki gitondo cyo kuri uyu wa kabiri tariki 4 Gicurasi 2026. Amakuru n'ibiganiro hano kuri Ibakwe Media TV nakagaruka.